Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Amansızlar hurmatly dostlar. Hurmatly bizden kanalın görüşçüleri. Bugün Oşto İsrail'den uşul tengekök Rusiyadan жаңы эле келген Orlov жылкысы сатууга назарыңыздарга чыгып атат туугандар. Жакшы жылкы экен. Азыр маалымат мүнөздөмөлөрүн силерге айталы. Израиль кайсы жактан алып келгендиги тууралуу мүнөздөмө берсин. İsrail, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Жақсың бүкам, денсаулығың жақсы ма İsrail? Бүгін таза орловец сатуға шығып тұр, а? О, ака. Қандай өзің алып келдірдің бе же? Қолдан қолға өтіп келді бе? Akam aldırıp geldi aka. Rusiyadan geldi. Rusya'dan geldi, Moskova'dan. Moskvadan geldi. Konzavottun atı. Ошондо конзаводтук у? Konzavottukı, pasportları menen. Документтери бар. Dokumentleri var. Аттарды минип чыгарыш элең бул кандай миңге эмеспи? Yo, mingi emas aka, az ol. Аз о. Ya jo'sh lekan biroq. Минип көрбөдүңбү? Кана. Мына достор. Таза жашы канча İsrail? Токтот ушундай туруп турчу. Joshuna aka, elder özleriyle görsün. Токтоп тур. Алдыңкы азыны кичине сайты үстү жок экен. Ошондо азыр бышты экен да, жаңасы каныбак экен. Бою канча чыгат? Boyu aka 1.60'ga ölçüp ala versin garanta. 1.60'ga гарантиясы бар. Garantası var. Alalan uruyunu da ölçüp alıp kete Аха. Атты эми үйрөтүп башташ керек экен да жаныбарда. Тарбияны бериш керек экен да. Така көрөлүк. Taka görelek aka. Токточу, туягын көрөлчү. Бул арканысы эмне тебеледиби? Oo. Jara çura hali nime olgan jok. Жаман оорулары жокпу? Jok, orular jok. Буа, шибер. Taptaza aka. 4 буту таза. Денсаулығына гаранта. Мына. Туяктарын көрүңүздөр. Жаныбар орловецтин эми Başları жеген ичкени жакшыбы? taza. Ceviç cindi aka. Жиндиби? Жакшы жейби? Cindi jey. Келгенине канча күн болду? Көп bolbodu aka. Аз эле болду, Oo. Кайман эмне деген? Haymanаттын elder özдөр koyup alат. Элдер коюп алсын, а? Баасын деле жөнүндө кылып коесуңбу? Bazar bağısında ele koyam aka. Базар баасында. Канчага бааладың, İsrail? Dolar bağısı 300 min aka. Болор баасы 300 000 сом. 300 min som. Содасы бар, а? Azmaz yolu var. Жолу бар. Gövmez. Bolar ile jere. Достор көрүңүздөр. Орловец. Документтери келип, İsrail көрсөтөт. Баасын 300 000 сомго коюлду. Таза туяктарын өзүңүздөр бир бааны бериңиздер. Туягында эч кандай айыбы жок экен. Жакындан да көргөзүп да коеюн. Токточу. Көкүрөктөрүн бир алалычы, а? Кашкабактары. Maşallah. Ушундай ба? Мына. Өзү жоошпу? Joş aka. Мыналары Arabaya joş mu? аймалып Şöyle турду. atlar menen uğraşıp yolda kişine nime olup durdu? Жакшы. Joş aka. Сыны жакшы экен. Номерин айтып койсоң, İsrail. 56 menen. 04 02 02. 04 02 02 номерлерине чала берсеңиздер болот туугандар. Орлов жылкысын издегендер болсо, мына. Ак куйрук, ак жал, таза орлов, теңгекөк сатууга чыкты. Ошто турат. Базарың берсин, үкам. Öyle aka.